makin social media asam makin viral ong trending ong tong khata je Rohit Sharma je kaisa press conference makin aja je question answer ripe khata abun ti bakha borok khata munikha joto borong ma munikha siban je answer mani nogoi bazaka musko marwa ya kya umai rokhe sakata tamong hakas ni nang o bidin bising sai khna nai han doge bidino folke naji tai channel lo subscribe khajita hai video naike video sung nai thang channel subscribe khanya nang tai comment no khanya nang kaise kai ni like rok to nan postas pok khana no rok nang a je ya se nai thangmai kaise like ko khair de ta Rohit Sharma ni makhang chung no khe pora ekdom chehra pora ekdom khushi tong kisa munui re ongjak Rohit Sharma ni makhang su umai ke no press conference no umai ke no go bai ke no ya tang be India versus Australian third test match Australia wa India ro match strong thaka haipan a jago kamang ko India ro match ma thong India ro panyan chance thong ta highly chance thong India panyani han bagoi India ro bele khan Rohit Sharma mar khan khushi nang jakta a match India ro je draw fan ong ya ke pai ong thaka ke India WTC final thong no pora imang tong nai tai IC3 fan asung markin imang ni je pa baike je doknang baike ka bai thang sai maya India rang ya go tai dikhan match tongo je 4 test match Australia bangnai 5 test match Australia bang a dikhan match India rak bai ke border Gavaskar trophy India rang ong thangnai tai a match dikhan match bai man ya golong ki India rang WTC final India rang ni ong thangnai mane WTC final India rak qualify khaimanai ta tai dikhan match India dekhon Australian ma match na haichi akasaron je India versus Australian je tai dikhan match tong kho akasaron Ravi Chandra Ashwin retirement nai paikha afro ke Rohit Sharma bai songlai ga ta tamur Ravi Chandra Ashwin ni logo loge adni ke rahane te chidesir pujar abro kuni bite retire nai mano chung kata bono re Rohit Sharma aja ka Rohit Sharma temni se muni kotha kok sa aja ka muni kotha che ari no kan tamo buthari je pani tamo mai ke sai paikha tabo hobe si Ravi Chandra Ashwin chim chirtiya na khotai ajin ke rahan me chidesir pujar abro kuno chi retirement na kon elan khaiji ani chauta ajin ke rahan me chidesir pujar India team bagba test tam khaya tong khaina pura beleng ham khaija khaipan bro team jaga manyata tai aju banya tai tam sasen je thangnai side Mustaq Ali trophy to busung ma khe jitane highest run kamang khe binin ajaga busung ma khe togoi tong chung juta nogoi man te Mumbai hain bagoi side Mustaq Ali trophy match winner moitha final ajin ke rahane bai chidesir pujar bang je last test match thong India versus Australia ni dia deso bo India team comeback khaiman bang je performance khai ka India team pura ekdom duar phok jang borok jafarpon habai mano ajin ke rahan me chidesir pujar India team bai pura belai great ajin ke rahan Indian team ne on je test match thong ka 85 test match 85 test match thong jak a jaga 5000 plus run khaijak 12 ta century khaijak tai 26 ta half century khaijak tai ajin ke rahan 90 ta ODI match bo thong jak tai hai chidesir pujar kok san thakta pura belai mar 103 ta test match thong jak India nongoi 19 ta century rutak 35 ta half century lagai jak o jaga je question kom ta chong tamo ajin ke rahane bai chidesir pujar tam India team comeback khai de mano emne san thake ta ajin ke rahane ni bujuk performance marke 40 nang chung jutan no imano tai chidesir pujar bo marke try khai chong market chung ne dogbona aile mar practice khama nugui tongo obnon je journalist Rohit Sharma na je press conference su kata tamo Ravi Chandra Ashwin hake retire nai paikha tai ke ajin ke rahane bai chidesir pujar bro kuni retire nai mano chung kata inke afrono je Rohit Sharma se muni kotha ke answer ri paikha ta tabo hobe si je Ravi Chandra Ashwin retire na ko haipon je tai ajin ke rahane bai chidesir pujar bro de kuno thamai phone India team comeback khai mano bro performance khai ga bro India team dakti ni comeback khai mana hin umai ke Rohit Sharma sakata bo kisa one sokoi o kom na ke sakata tai ajin ke rahane bai chidesir pujar bro India team comeback khainan bu nangun haisi je tau India team je 7 jana player tum 11 jana player jut umai mang je weak mangta chidesir pujar an ta je Hazelwood na kirijak thango Australia tama je last je gabao Australia nam je India machine phanya ab aprsa machine ba chidesir pujar ajin ke rahane disappoint bro khorkam sin thase bro machine phayo so hopefully angkha ka je ajin ke rahane bai chidesir pujar dakti no India team comeback khai mana hinoi tuma obowang one sok India tai je 4 test and 5 test match je Australia thongnai Melbourne bai Sydney thongnai abno India ke dekhpan paina nau apa yang kita WTC final paya tai border Gavaskar trophy number 1 Australian kabui fainai hingi nok taman saksa India tama Australia no border Gavaskar trophy match nei border Gavaskar trophy tui phaiyo tai
WTC फाइनालाव लाइसाके क्वालिफाइ खाइजे मानो नों ता मानसा नों वानसं मारक बाहाय फेमन तलाव कमेन्ट खाइसादि